Hallelujah. Amen. I-purpose yale nkonzo ikulo mhlabeni bazalwane. Amen. Kuzobongwa. Amen. Amathawe angagcina ngokubonga nje kuphela. Bese enziwa njani bazalwane? Ayaphiwa imithelo. Injongo yale nkonzo ilapho nje bazalwane. Sizobonga kumama wethu. Singadini ngokubonga kuphela. Kodwa bese senza njani? Kube khona lesimupha bona. Sithi ngegama likaJesu siyabonga. Hallelujah. Bengazi ukuthi ngiyawubizwa ngompostoli ngelinye lamalanga. Bengazi ukuthi ngiyawuma nabekhuthini ngishumayele ngelinye lamalanga. Hallelujah. Kodwa ngemfundiso yakhe sesiyakhona kuma. Malibonga igama lenkosi. Hayi ukuthi lalabanye bogogo abakasebenzanga bazalwane. Hallelujah. Banenge dodona basikhulisile. Sasingena ngo-10 siyophuma ngo-1. Hallelujah. Tshela umuntu indaba zakhe. Tshela ini bazalwane. Umuntu etshela indaba zakhe. Ngoba kwamanje nawuduba kodwa kusasa sakubona ungena. Hallelujah. Elithini silonkosi bonke abalaleli kwakumiwe lapho bazalwane. Beka malapho ngomfundisi. Bonke abalaleli thembe njalo benza njani bazalwane? Bayihlambulula nabakaqeda benza njani? Bayalahla. Sasilahliswa izono. Sasinamotivate thina. Ya sasiyangengwa. Ukudula umlomo khona abathenile. Nofuna ekhaya uthi abantwana mama why namtube la? Mamzulu nenkinga bathi kuyela khona. Hallelujah. Hayi labo bamama nje wakamnyathela kancane. Kungene nebazali bazalwane. Umntwana cha bazalwane. Kwakungenziwa njalo. Hallelujah. Sizosho njalo nje bazalwane injongo yale nkonzo. Ukuzobonga kumama wethu. Hallelujah. Kuthi mama asifuni ukubonga solele. Hallelujah. Ngoba kunokwenzeka neprogram singayitholi. Ngoba lapho kungena bomongameli bazalwane. Hallelujah. Asizenzele yethu nawe. Hallelujah. Kuthi bazalwane ukuthi umbonga saphila. Hallelujah. Asashilo mfundisi ndela uhle. Baba mfundisi bekahle ba. Ubuya nje lezinto zakhe uyathela yini mkamfana ngithola ka. Ibiwazela ukuthi izolo bofu baba. Yavela kutshele nje. Kwangathi uyaprofita kanjaka profit. Hallelujah. Kwakhiwa ini namhla simile phambi kwaKristu Jesu. Abantu bamhlebushilo bamkela besimhleba vele. Hallelujah. Kodwa wenza njani bazalwane wema noma kunjalo phakathi kwenhlebo. Asanga kana abantwana bangihleba lapha angisabuyeli lapha.
Haleluya. Wema sasesema namhla sikhulile singaka. Nemizi yethu ethethana bazalwane imile ngevangeli esalifundiswa kulo. Hayi ukuthi mamshifa nishumayelana. Yebazalwane khona kushumayela nokufundisa. Bomama nabobabuzwane bogogo shabangu bonke bobabusikhonde bebashumayela. Kodwa mamfundisi belethe njalo bazalwane afundise. Ngoba le nshumayela ayisebenzi uma yongena umuntu ongakafundiseki. Ngisho bazalwane athi sasiphelile ngothayini washuka washwa. Nakalana umzalwane akafike emsebenzini ukhohlile ukuthi umzalwane. Angafike ekhaya lakhe uyakhohlwa ukuthi umzalwane. Sizosho lokho mama ukuthi imfundiso lo wayibheka kithi angeke sisikhohle. Haleluya. Lolu thando lo walibheka kithi angeke senze njalo bazalwane. Angeke sikhohle. Lesisekela lo wasibeka kithi angeke senze njani sikhohlwe si-ambassadors. Haleluya. Sizosho lokho nje bazalwane lenkonzo kwafika kimi umoya woprofiti. Newazi umoya woprofiti? Ya, sasisechaza athi bazalwane angibusho lokho. Nalithi lenkosi asihambi ngokubona. Sihamba ngokukholwa. Uma sisechaza athi enkonzweni enkonzweni yokuzila kudla bazalwane. Wafika lo mbono kimi Stephenakho. Wathi mfanele kuya kulo mama noLixibo. Haleluya. Wathi mfanele kuya kubantu bazalwane kumama siyoletha kini bazalwane iphusha umoya. Haleluya. Ngayihlala phansi ngiyabonga mfundisi Mdlela, ngiyabonga babuNkosi, ngiyabonga mamngwenya kungisiza. Haleluya. Bokufanele ibe nomnyaka ophelile bazalwane sahluleka ngenxa yema challenges. Kodwa kulomnyaka ayisaqala nayo. Sathi inkonzo kaMama kulomnyaka yenzeka. Haleluya. Ngegama likaJesu abengeke ngiyenze ngiyiwani bazalwane. Kodwa ngokusizwa iambassadors yonke impumelelo. Haleluya. Ngizosho lokho nje ukuthi ngiyabonga ama-ambassadors. Haleluya. Yesiphekile bazalwane. Hey. Ma-ambassadors thula nizobona nini. Kuhle bazalwane. Bantwana labenza njani? Labakholwa bakhiphile imali. Akekho besithi sicela imali abuza ukuthi yaphi. Yana. Bavele benza njani bazalwane? Bakhipha bathi nakuma mfundisi Zulu yena siyayikhipha imali. Malibonga igama lenkosi. Ngakho bazalwane ngibonga kini nonke ama-ambassadors ukuthi senze le nkonzo yamama iphumelele. Inkosi yomusa inibusise. Amen. Uthi omunye umzalwane izolo wathi ngizawubingelela itulo zonke ngoba uma sengizosho ngegaba ngabe sengiyayimosha lento. Bese sibingelela nesize ngayo bazalwane. Amen. Amen. Ngime ngaphambili ngizokwenza inkonzo abathi ngize kiyo. Sekukhulunywe konke. Sila sikhona uNkulunkulu azange avume ukuthi unyawo lethu lishelele. Sancedwa uyo mamZulu. Nakathi ngiphakamisela amehlo ami entabeni bazalwane. Wakhuluma afunda izwi izwi asipreachela lona bazalwane. Ayikho into esathi siyayicela kuJehova besibheke phansi. Konke esikuthola ibusiso, everything esikutolayo sikuthola kuye ngoba kuvela kuye. uNkulunkulu akangezelele isibusiso phezulu kwesibusiso. Nabantwana kubandla sitshala lo moya ukuthi lento le esize ngayo nayo lento iqhubeke ibe isibusiso phezulu kwesibusiso. Amen bazalwane. Nasasicedile ukufunda lencwadi le
ngizawucela bese niyangicalela leculo nasiceda kulworship lelo culo ngizabe sesiletha lesibusiso bamashinini after lokho uyasibusisela uletha sonke lesibusiso uMamZulu ngicela ningifundele lo uJehova uyabuyala isibusiso sibe phezulu kwakho ezingcolobaneni zakho nakuko konke obeka kukho isandla sakho akubusise ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lo Sometimes ngiyakhona ukukhuluma kodwa ngikhulume ngenyembezi ukhala kwinkonzo yami base ngifuna ke ngosini ngehlisa inyembezi kube namanye amagama ngeke ukhona ukuwasho kodwa inyembezi idinga ukukhuluma lapha ngiyinkosi haleluya kunalo mhlabeleli bese uhlabelela bangabami ngesikhathi sethu haleluya cela sihlabelele nje ngithi ngiyawuhlabelela nyalo bahlabelela kodwa bangibhilele bese bayekaleni kaJesu funa njalo ukuthi wasika kumbheka ebusheni ahamba nami indlela yonke thilo mhlabelele namhlanje ngitsala phelile konke lokuhle kwakho kodwa khona umuntu lominami lomi ekunthokothisa lapho abantu ubangibuka basethokothi ngami wala khona umuntu lominami engithokothisa nanamuhla lenkonzo ihlelo nguye ifaka nguye lishithweni ngoba yena uminami engithokothisa noma bangasajabulile abanye bayajabula abantu bafake esitabisini bakhuphula ukuthi ungabaseduli even abantwana Shoy for favorites. Hallelujah. Baba khona munye lo senkingeni nonke niyaphelela. Lo kusho ukuthi lo mthando bazalwane lebo sinalo aliyaphela. Baningi bantu lesibasitile abakabuyi dothi ngiyabona. Manje sibafundisile. Letmasdot. Thoba kabuyi ukuthi siyabona. Bathi nina ndobonge nalivangeli. uNkulunkulu bebazalwane bengatendeli kodwa inkosi beyihamba nami ngangimthanza
Ngilithanda nelingenakudendisa. Nani futhi niyakwazi lo. Ngilithanda ngendlela lemangalisayo. Uma nike nabhetha. Iyakhumbula nje ukuzimalanga. Khona la yakuyabhetha khona. Ngathi sheshani nifike ekhaya. Stop. Sayilungisa indaba yethu. Namhla ilungile imnanzi konke hamba kahle. Ngoba kuthi nani navuma kulalela. Ngofethi nibothishela ngingafunza. Ngizange nike ningibide ngesithupha ngesibili. Salomfathi lo sola sinyanyisa. Bami bantwana baphunyukela batalela ekhaya. Alisake ke nithi ngeke sitshele kuye yani bakhe bantwana. Kodwa nanivuma labe ngikutsho kini. Ngoba ngeke ngiye esikhokweni ngenxa yebantwana. Ngana nakena tintu tendela yena. Ngeke ngiye esikhokweni ngoba umntwana ahlulekile kuthatha class. Thibakenda ngifanyile. Baphatheni kahle nomvula ngiyabona. Uphathele nasidudla sami. Sihle. Umyeni wakho uma umphethe kahle uma namahloni ngawe. Ukhuluma ngawe mbuke bantu. Akunankonzo noma singaba Good Friday. Akwendeki phela inkosi yabona ngizemathi nemahu. But akwendeki phela inkosi angakathi umngane. Lethi ngokujabulisa ukuthi umngakhe nokuba sithando elimangalisayo. Yabona kakhulu bazalwane. Phathani kahle bayeni babo. Ngama phathele kahle lompostoli. Phathele kahle siyamthanda. Ena makuthi mthanda uma ungamphathi kahle ngeke sikuthande. Ngabona lethando lenginiketa lona njengabomakoti bami ingoba ningiphathanzele madodana ami. Kodwa maniketa naphatha kahle ngiyobona sekunebuso sokutshintsha. Leliso lelikhulunywa ngithokozile ngahle ulibona. Haleluya. Usise nihambe kahle nonke. Ekugcineni ngifisa kubonga na-team bamkhoza. Lethi ngakho siyabonga kakhulu bazalwane basiphakamisile balindlela ukuthi nawe Thembisa awusimngena. Nawe ambassadors of God awusimngena. Gwelihle. Nice. Siyabonga. Yonke mihla umthandazo imihla yami nendoda ayibe strong. Yangehlula sompisi. Ngikhumbule emuva. Ngiphinde ngikhumbule ngempilo yami. Kuthi ngimlolome phambi kwelibandla kwamongameli. Yiko lokungithinzako baba. Cela inkosi ngiside. Ngikhona ukukhuluma. Kepha nangingakakhoni babudlela. Ngiyofula Isaiah 46, livesi linye kuphela ngivesi 4. Khuluma ngethwalana. Yes. Ages. Ngivile na ukhuluma nami Chairperson uthi
Masihleli program uthi babunkosi utawubona ke na uhlela njengoba siya kule nkonzo yekubonga lokutawuba livesi nje litawuqondzana nale nkonzo kepha uNkulunkulu usomandla nawusimama kholwani baprofeti kholwani livi lebaprofeti ndawuphumelela hayi amen mabili namagama lakhulunywa la kuleli verse uthi kholwani ngizomandla ndawusimama kholwani baprofeti nitawuphumelela nakathi kholwani baprofeti ndawuphumelela kusho ukuthi uNkulunkulu la sithe umprofeti waNkulunkulu manje Zulu umprofeti waNkulunkulu haleluya bazalwane bakhulumile kukhuluma uTneng make wamthi khulumile takhaza inzima lo Siyabonga. Ngwena ngicela uthathe le ndawo mama uNgwenya wenza inkonzo yakho masinyane ebese bazalwane senza leyo kugcina sesiyavala. Haleluya. Mhlabeleleni bazalwane ngibiza ingcwenga manje. Amen. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Sengiyaholoba nje bazalwane. Ngoba ngeke ngeva lapha ngibasisu samamdlela sesiyakhala. Ukusho ukuthi ngathi sekunenkinga yomcondo kancane. Haleluya. Ngiyabingelela bazalwane bethu. Omama bonke. Thibana la khaya thambe Gauteng. Asithanda bazalwane. Siyabonga. Mama ngabe ngizawuthini nebandla lonke ke bazalwane ngiyanibingelela egameni lenkosi yami Jesu Kristu. Amen. Uma sichecka la kuma program ethu ngizothula nje ukuthulela yena mama ukumkhomba ukuthi hey sesishade sashada bekakhona emishadweni kodwa nje sesikwenza kuyahluka namuhla. Haleluya. Yes, sizokukhomba nje mama ukuthi eyifundisweni zakho zonke sihambe kahle. Sase siyabusisa uNkulunkulu wasibusisa nangemishado. Haleluya. Bathi lana labakhulumile la ikhulumayo zithi bowunalo musa longanamali yokuyogudini noma yokuyeralini bowungenelela. Ngisike sathi besisegudini sihambena baba. Bayibona ngosilento yokunikela endini yenkosi ukuthi bayinhle njani. Bese nje siyaqhudelana labangazi bazathi siyabukisa kanti thina senza kahle nje uNkulunkulu. Yanikela lapha yanikela bazalwane uyasephuka baba naye ugcoke ijazi lakhe nakuya uyanikela baba uyabuyihlala phansi kuthiwa hayi bazalwane yonakela ilungiso uyabuyela baba kanti phela thina sithembele kuye mosibase kuyelwe emuva ayijikjele baba sesiyabuya ke sisebhasini sekuyehluka edrobheni sithi siyababa baba angaboni ukuthi manje ngifakela ngoba inkinga ke bazalwane ukuthi manje phela kube lento ikhuluma esisele impela bengingaya lapha kulobe kasicocela umnikelo ngiyosho ukuthi baba sowufake kakhulu abasithi bakithi asana lutho kwendlela ngiletha lokuthi ke bazalwane azange silamba sasentombazana yasekhaya azange silamba kodwa sadla lapha kaZulu sadla bazalwane bekathi nakaphethe kudla akuphathe ngathi bakunengana ngoba uyazi ukuthi unabantwana abangahle badibane nalesimo kwababa sekuyifake yonke bazalwane satholakala sesiphumela ke ebaleni bazalwane
Ngizothula ke labazalwane laba abalandelayo la ngizababiza abazalwane ngiyashitela nje mina bazoza ngaphambili ngibona baphelakho la naye ke phelakho bakithi asafika eDondoni mina ngibuya nami kuyobondla kahle ekhaya yes phelakho wethu lana asafika eDondoni ubuya eDurban ekhaya ngale bona tani uyafika ke usafundisa esikoleni akanex umntana nebantu yazi mos usafika emsebenzini awuna he so indoda ayina next kanti uma esikoleni indlule ekhaya mayibuya indlule ekhaya mina sengibuyile ke nami ngihleli lapha ngaphandle nami ngizincekela ipapa namazambane esikudlile ke thina lokho ningaphiki yes bazalwane ngithenile papa nemazambane nami la egreen grass ekhaya iyachamuka inkalakade ifile indlala so wenza ngathi nje unaka njengomfundi kanti ulambile yes God impela injalo nje wathi nakandlula lana mfundi asengakangijwayeli nokungijwayela kanti sihambe uNkulunkulu asisize akhonze nathi eDondoni yangijoyina ke nimbona nje afresh athi labanye njani wadla amazambane nepapa kwasekhaya wadla khona nami la plate haleluya ngicela asukume eze ngaphambili baphelakho yes bazalwane so sikhuluma ngeambassadors esandleni samama haleluya bese ngiyacela abazalwane kuze mama wakhe nesi ngizombiza ngesibongo sasekhaya mara siyazi ukuthi so biza lesalafu ngokubaphela ngicela sisines eze ngaphambili sines Mfukeni eze ngaphambili bazalwane uma kwakhe lo bazalwane uyazi mama into eyenzeke ngathi sibantu abakho hayi thina sikayi ngaphandle silanda Siyabingelela kumama Bishop wethu Kokukhoza Mama Mbatha nabazalwana hamba nabo Mankosi Mama Slebe siyabulisa abazalwane nasemini kwelihle nelamandla igama lenkosi uJesu amen bingelela program director umfundisi uSokhaya bafundisi babonke ibandla lilonke ngiyabulisa abazalwane egameni lika Jesu amen ngiyabonga program director umphaleli ithuba lokuthi angizomukela abazalwane bethu mayethembisa nawo simncane ake sishayele izandla thembisa isusa igoli le ishigoli haleluya kwadonga ziyaduma besa bazalwane benza lamahlathini ifanele ukulahleka makhoza vele anwazi amahlathi ayizolo bengibanike i-direction eWinbank wangathi uyayibamba ngaso ulahleke njani ngoba ngapha kusemahlathini ngakho-ke siyabonga abazalwane phakathi kwethu ambassadors sinabazali bethu sinogogo ukhoza esiye sithi nina nithi nimile nje kungenxa yamazulu thina sinibadla national wise simile kungenxa yalokho sehamba kancane
Ngiyayibona sehamba manje ngalesa sikhathi iseselapha edh beshayela phezulu. Ngakho-ke siyabonga bazalwane ukuthi impela libe khona phakathi kwethu namhlanje sizobungaza siyi-Region 1 neThembisa branch ukuthi umsebenzi awenzile uMazolo kulabantwana sebandlulisile uzon-update program director muhle uyabongeka phambi kaNkulunkulu. Izwe lodwa nje nginibukela ngalo ncwadi kaMakorinto oqala isahluko sokuqala uvese unumber 18. The book of 1 Corinthians chapter 1 verse number 18. Sewasithi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingububula. Kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Siyi-Bible Focus Church bazalwane. Yonke into yethu siyithatha embhalweni. Yilawa mazwi nje mamkhoza nethimbo hamba nalo esisukusho ukuthi thine la siqhamuka khona siqhankeza yona bazalwane. Izinto besikade sizihlanganisa singahlukanisi. Kodwa ngihlala ngisho yonke amalanga ngithi kunendoda ende bazalwane eyafika la ebandleni kwaba nomehluko phakathi kwebandla. Yafika nje yawacaphuna lamazwi yathi nje bazalwane izwi lesiphambano maye kwababhubhayo lingibula. Kodwa kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Yilawo mazwi ekuseni engizosho ngawo ngithi niyamukelekile makhoza nemukelekile bazalwane ngoba izwi lesiphambane namhlanje lisenawo lamandla ngoba lona lisinika ukuphila egameni likaJesu. Siyabonga program director. Amen. Singalali bazalwane. Amen. Nakho ngicathulo zinde. Asewushaye nje umakhelwane umnikeze i-high five. Ngiyazi sibingelelene kodwa sekungena mina sibingelelana. Hallelujah. Just high five. High five. High five. Angoni abantu abasha. High five. Bingelela high five. Hallelujah. uNkulunkulu muhle ngasekuseni bazalwane. Kunala ingoma mamzulu engifuna ukuyihlabelela ithi lapho ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabulo. Amen. Igama lakhe liyisiphephelo sami. Ngiyamazi umhlengi wami. Ningasho abantu abaphi? Yeka sideni uhlala nathi kuze kube loba indlela ukuthi ubani ome phambili ubaba uphela ngubaba namuhla angisiyi umfana uMamzulu bekangibiza ngomfana wami. Hallelujah. Amen. Usho ukuthi umuntu enombiza ngomfana kukhona lokuthi usese umntwana. Ngokusho ukuthi ukhona umdala ofuneka afundise lo mntwana. Uma ngabe umntwana ehamba noma enza kodwa udinga umuntu omdala ozomkhomba indlela. Ngifuna ukuthi babundlela nike nahlangana noMamzulu nahlangana ngami nangihleba
sibuye enkonzweni sonke uyakhuluma bakhuluma noMamZulu ekhoneni ngithe ngizwa uMamZulu wayeseyafona athi baba akukuhle wathi baba akukuhle okusho ukuthi khona into wrong uma ethi umuntu omdala akukuhle osuthi nakuNkulunkulu akukuhle yiki iBhayibheli lithi lihloniphe phela abadala kwafuna ukuthi ngibuke ngamanye amehlo Nkosi yami bayi-organizer ba-organize umshado wami umama uZulu ehlangana nobaba uNdlela nabafundisi the late ubaba uHleza uBen bafaka isandla ngendlela esimanga inkonzo yabakhona ngifuna ukuthi uMamZulu lelo gama washo njalo wathi akukuhle kwaba kuhle amen ngangena emshadweni ngangena ngokuthi kunabantu abadala abahamba phambili ya hayi umuntu omdala abe namagwegwe umuntu abe angahambi kahle njengengalankala ayi ababuza abantwana ukuthi kanti nihamba kanje kuhanjwa njani kanje bathi abantwana sihamba njengawo namuhla ngihamba njengomamZulu behlangene nabo bamZulu behlangene nabo bamZulu bonke bobamSiphote amadoda akade ahamba phambili ngiyabonga bomama nangenibona namuhla ngiyabonga ufikelwa inyembezi uma nginibona ngeke ngoba nithathe lapha eskirini la sibuya khona ngayibona iskiri singena nganibona ngena ngathi la ngizalwe khona ngazalwa kabusha ngoba umuntu ufuna uyadinga ukuzalwa kabusha akudingi ukuhamba ngohambo lakudala ngike ngathi kule eThekwini umama nawe umama wami ekhaya uma ngimkhombisa abantu engikhule nabo ngisho ikerebe mina msoro ukusho nawo kodwa mongameli wami ngisho izikerebe ama-operation agcwele ubuso agcwele iziso agcwele kuphi abantu baphelile bahamba ngama-wheelchairs ukube ngikhulele le uNkulunkulu wangasho ukuthi uNomamZulu kunabo bakuhleza kunabo babuSiphote kunabomama abathi vele mama ngoba kunabomama ongeke usho ukuthi umama Ngithathele lithuba ngimbingelele nonke bazalwane egameni lelihle lenkosi yami Jesu Kristu amen alokhethekile ngibingelele kokokhoza haleluya omake bonke lahamba nabo egameni lelihle lenemandla haleluya ngibingelele Paul bethu HBFC Region number 1 bamongameli bakumashinini siyabingelela babe sibingelele bafundisi bonke labakhona sibingelele umpostoli akhona emkhathini wethu Sunday school yethu ngalokukhethekile futhi ngibingelele makwethu egameni lenkosi haleluya siyakubingelela Ndlovukati haleluya namhlingawe lento sebakhulumile bazalwane sithethe ubonga akukhona sitokusho lesikulethile nje kunye ukuthi siyabonga lithi livi lenkosi ikhulisa umntwana ngendlela langiyo lokuyathi lapha sakhulile khona angasuki kuyo silethela ubufakazi namuhla ukuthi usikhulisile ngendlela lengiyo ingaba namhla simile namhla sikhona la sitokubonga usaphila asifuni ukukhuluma sekulelibhokisi labanye bangayi-understand nalento lesiyikhuluma ukuthi bathini sifuna ukukhuluma wena ukhona uphila wena usive ukuthi sini haleluya kulokho sikulethile bazalwane kuningi labakhulumile akufisi ukubuyela kuko uma ngabe sekubuyelekile niqolele ngoba kudala sihlelela lenkonzo ushilo umpostoli wathi bekumele ngabe ibe kunomnyaka lophelile ngethi ngcinamba leti khona lesihambe sadibana endleleni sahluleka kepha saqinisela sathi kulomnyaka awunawuphela lo mnyaka singakedi into bonga uNkulunkulu enemusa uNkulunkulu lonemandla wasendela umusa namhla sikhona sila haleluya ambassadors of God sikhuliseke kahle uma ngabe umntwana akhona kunemntali wenyama lo mntala ngokwengadi yebo bese kuba nemntali wesigamoya haleluya sikhule sinabo bantali
ngikhulela ekhaya mina mawami ukhona ushadile uhlala ekhaya lakhe ngimasala ekhaya ngikhuliswa ngumkhuluzwane lathi babudlela uma akhuluma bamongameli gogo khoza khona lekukhulunyiwe ungakafiki ngalokuphuta kufika nalokuduka ngingadi ukuthi iduka ngilokuduka tikhulunyiwe letibhlungu letivusa umunyu uma sibuka emuva la sibuya khona siyamangala ngaba sikho la bafika khona sikhathi gogo khoza sengirepa up nje kancane ngibekele ambassadors amen bazalwane ambassadors lo mephangweni bazalwane babe mabusa ngangiboni nje ngibaba lophelele and I'm proud ngaloko ngibrave futhi ukuthi ngibaba angigcini futhi ukuba ngibaba ngisobe ngumnumzana amen bazalwane angothatha isikhathi lesithi ngoba sinikwe isikhathi kwathiwa 10 minutes but nje ngidakusho nokusho ngidlulise amen bazalwane akavami asikhulumeni akavami ukuthi kwenteke ngalendlela sukume mhlambe kusale 2-3 bathi bona baka practice uyihlabele sahamba sathi sihlabele lethi nayiqeda sukume mamzulu bantu abasha bonke stage upractice la kwa practice umuntu lomusha la uambassador se stage akekho umzalwane lokwakho kwathiwa mhlambe soyogwetha ukuthi uphendula makezulu kabi ngendlela yokuthi nami umntalo wethu lokulungile bathi bana bakho batakulalela batakwenda ngendlela lokufuna ngakhona kodwa uma ngabona umntalo unetigwegwe khohlwa yena njani mzalwane khohlwa utamphutha njalo umntwana ukuthi akende lokulungile wena bazalwane ngiyanibilela emini ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu sesibingelele ukuqala umengameli ka-region nayo God cares about imicabango yethu angithi okokuqala ngithe he cares about the companies that we keep he cares about the habits esinazo and then he cares about the thoughts chapter 5 kuGenesis Genesis 6 verse 5 and 6 imicabango ukuthi uNkulunkulu uyawarisheka ngehlobo lemicabango kwadingeka ukuthi uNkulunkulu mebona kwenzakala phela sifundeni ukambe indaba ekhulunywa ugogo ngoba izalukazi vele ikhulume nezingane kwakhe amen funda masinyana oseyitholile kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izizindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni wadabuka enhliziyweni yakhe uJehova wathi abantu engibadalileyo ngiza kubachitha ebusweni bomhlaba yebo abantu nezinkomo nezilwanyana ezinabuzelayo nezinyoni zezulu ngokuba ngiyazisola ukuthi ngibenza